U okviru ciklusa Učite nemački na radio Deutsche Welle, Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, slušate Deutsch warum nicht, nemački zašto da ne, radio kurs Herada Mezea. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi slušalci, danas ćete iz naše druge serije slušati 11. lekciju pod naslovom Vielleicht ins Theater, možda u pozorište. U prošloj emisiji su Andreasovi roditelji došli u Aachen i to u sam hotel kod sina. Tamo su upoznali i upraviteljku hotela, gospođu Berger. Nakon kratkog razgovora, Andreas je predložio roditeljima da zajedno pođu. Obratite pažnju na modalni glagol wollen. Wollen wir nicht gehen? Sada je porodica već u jednom prijatnom kafeu i svi razmišljaju o tome šta bi mogli da rade tokom subotnjeg popodneva. U razgovoru koji sledi radi se o jednom muzeju, muzeum, o kupovini, Einkaufen, a bit će pomenuta i glavna znamenitost Aachena, katedrala Dom. Vi treba da pogodite šta predlaže gospodin Schäfer, a šta njegova supruga. Was machen wir denn heute? Heute Nachmittag möchte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Einkaufen? Ja, es ist doch Schlussverkauf. Stimmt. Und du, Vater? Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. Und ich will in die Disco. Ex, sei still. Ach, das war wohl deine Freundin. Wo ist sie denn? Jeste li čuli ko šta želi da radi? Gospođa Schäfer bi htjela u kupovinu, njen suprug bi želeo da posjeti muzej novina, a oboje bi htjeli da vide katedralu. Sada ćemo vam detaljnije objasniti ovaj razgovor. Gospodin Schäfer počinje pitanjem šta ćemo raditi danas. Was machen wir denn heute? Gospođa Schäfer bi najradije krenula u kupovinu. Zato kaže, danas posle podne bih obavezno u kupovinu. Heute Nachmittag möchte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Andreas ponavlja za njom kupovina. Einkaufen? Gospođa Schäfer svoju želju obrazlaže činjenicom da je sezonska rasprodaja u toku. Da, sada je sezonska rasprodaja. Ja, es ist doch Schlussverkauf. Na kraju zimske i letnje sezone se organizuju rasprodaje odeće. U tom periodu može se znatno jeftinije kupovati. To je sezonska rasprodaja. Ja, es ist doch Schlussverkauf. Andreasov otac bi rado posjetio muzej novina. Muzej novina u Aachenu je zaista nešto posebno. Tamo se mogu vidjeti novine iz celog sveta koje su sakupljane od 1886. godine. Gospodin Schäfer kaže da bi tamo rado otišao. Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Osim toga, Andreasovi roditelji žele da vide i čuvenu katedralu Dom. Naravno, želimo da odemo i u katedralu. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. Ex ni sada ne može da se suzdrži. Ona bi najradije otišla u neku diskoteku, diskotek. U svakodnevnom govoru se kaže još i disko. Und ich will in die Disco. Andreasova majka je odmah reagovala na glas ex, koji je još ranije čula preko telefona. Ah, bit će da je to glas tvoje devojke. Ach, das war wohl deine Freundin. I pošto ne može da vidi nevidljivu ex, Andreasova majka pita, pa gde je ona? Wo ist sie denn? Andreas nije odgovorio na to pitanje. Šta bi i mogao da kaže? Da bi odvratio pažnju sa škakljive teme, Andreas daje predlog, Vorschlag, u kome uzima u obzir sve želje svojih roditelja. Pokušajte da odgonetnete šta bi sve njih troje mogli zajedno da rade. Pašće dva predloga. Also, in den Dom können wir auch morgen gehen. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Die Geschäfte sind auch nur heute auf. Das ist richtig. Ich habe einen Vorschlag. Du gehst einkaufen, Mutti, ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum und um 6 Uhr gehen wir zusammen essen. Und dann? Wohin gehen wir dann? Vielleicht ins Theater. Ja, die Idee ist gut. Was gibt es denn sonst noch? Hier. Ich habe eine Zeitung.
Andreas predlaže da svi zajedno u 6 sati večeraju i da zatim odu u pozorište. Sada ćete još jednom čuti kako je došlo do te ideje. Andreasovi roditelji su došli u Aachen o vikendu, a nedeljom čovjek baš ne može svuda da ode. Sa katedralom je drugčije, tamo možete otići i nedeljom. Zato Andreas kaže, u katedralu možemo i sutra. Also, in den Dom können wir auch morgen gehen. Muzej novina je međutim otvoren samo subotom. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Gospođa Schäfer je međutim s pravom utvrdila da su radnje, Geschäfte, otvorene samo danas u subotu. Nedeljom su radnje u Njemačkoj zatvorene. Radnje su otvorene samo danas. Die Geschäfte sind auch nur heute auf. Sada Andreas kaže, imam jedan predlog. Ich habe einen Vorschlag. Andreas predlaže majci da krene u kupovinu, dok bi on sa ocem mogao da posjeti muzej novina. Idi ti, majko, u kupovinu. Ja ću sa ocem u muzej novina. Du gehst einkaufen, Mutti. Ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum. Andreas zatim predlaže da u 6 sati svi zajedno večeraju. Und um 6 Uhr gehen wir zusammen essen. Gospođa Schäfer bi želela da sazna wohin, kuda bi posle toga mogli da odu. A onda, kuda ćemo onda? Und dann? Wohin gehen wir dann? Postoji mogućnost da se ode u pozorište. Možda u pozorište. Vielleicht ins Theater? Predlog se dopao gospodinu Schäferu koji konstatuje ideja je dobra. Die Idee ist gut. Gospođa Schäfer bi želela da zna kakve su ostale mogućnosti. Čega još ima? Was gibt es denn sonst noch? Andreas je poneo i novine u kojima se može pročitati šta se sve večeras u Aachenu događa. Pozorišta, koncerti, bioskopi. Andreas pokazuje roditeljima novine i kaže, evo, imam novine. Hier. Ich habe eine Zeitung. I dok njih troje razmišljaju šta će raditi posle večere, mi ćemo vam objasniti upotrebu predloga in. Postoje predlozi kojima moramo odgovoriti na upitnu zamenicu kuda, wohin. Wohin? Wohin gehen wir dann? Rečju wohin pitamo za cilj ukoliko se krećemo. U našim primjerima na to pitanje se odgovara predlogom in. 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 Kada na pitanje wohin odgovorimo sa in, moramo još da kažemo član i odgovarajuću imenicu u akuzativu. Die Disco. Wohin? In die Disco. Und ich will in die Disco. Evo i primjera sa imenicom muškog roda dom. Der Dom. Wohin? In den Dom. Wir wollen in den Dom. Posebna je situacija sa imenicama srednjeg roda. Predlog in i član das se obično spajaju u ins. Čujte primjer sa imenicom srednjeg roda teatar. Wohin? In das Theater. Ins Theater. Wohin gehen wir? Vielleicht ins Theater? Za kraj poslušajte oba razgovora još jednom. Opustite se i pažljivo slušajte.
Was machen wir denn heute? Heute Nachmittag möchte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Einkaufen? Ja, es ist doch Schlussverkauf. Stimmt. Und du, Vater? Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. Und ich will in die Disco. Ex, sei still. Ach, das war wohl deine Freundin. Wo ist sie denn? Andreas je predložio da svi zajedno u 6 sati odu da večeraju. Also, in den Dom können wir auch morgen gehen. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Die Geschäfte sind auch nur heute auf. Das ist richtig. Ich habe einen Vorschlag. Du gehst einkaufen, Mutti, ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum und um 6 Uhr gehen wir zusammen essen. Und dann? Wohin gehen wir dann? Vielleicht ins Theater. Ja, die Idee ist gut. Was gibt es denn sonst noch? Hier. Ich habe eine Zeitung. Doviđenja do sljedeće lekcije. Bis dahin, auf Wiederhören. Slušali ste radio kurs Deutsch warum nicht u produkciji Radija Deutsche Welle u saradnji sa Goetheovim institutom u Minhenu.